Zwiwo zwa vhuladze ha cholera vunḓuni ḽa Gauteng zwi khou hulela. Vhathu vho no lingana 13 vho no lovha u swikela zwino. Kha muṅwe wa vhene vha vholovhaho ndi mushumeli wa muvhuso wa vunḓu ḽa Limpopo ane apfhi o vha a tshi khou dzhenela ngudo dza muvhuso ngei Hammanskaal. Mathina o sedza tshiwo tshenetshi khathihi na tshiimo tsha vhuladze ha cholera ngei vunḓuni ḽa Limpopo, ri na MEC wa mutakalo vunḓuni ḽa Limpopo Dokotela Vho Phophi Mathuba. Vho MEC ndi masiari ri khou vha ṱanganedza na u livhuwa tshifhinga tshavho. Ṱhamusi tsha u tou thoma vha nga ri khwaṱhisedzela na tshiwo tsha mushumeli wa muvhuso wa Limpopo ane apfhi o lovha nga cholera musi o ḓa Hammanskaal. Di masiari na kha vhaṱaleli vhoṱhe muvhigo une ravha nawo ndi wa uri ri na muṅwe ono khou shuma kha tshipholisa une ndi mudzulapo wa fhano vunḓuni ḽa Limpopo u khou shuma kha masipala wa Makhado o vha o ya tshikoloni hanefhaḽa Hammanskaal he a swika hune a kavhiwa nga tshitzhili hetshi tsha cholera. Ro vha ro fhedzisela u pfha muvhigo wa musi a tshi o admitiwa a vhuongeloni a ICU. Ri kha ḓi vha ro lindela u pfha dzi update dza uri tshiimo tshawe tshi hani. Ndi nga si tou kona vho u confirma zwa zwino ri sathu amba na vha muṱa ra tou pfhesesa uri hu khou itea mini. MEC kha ri tou dzhena vunḓuni ḽa Limpopo ri tou sedza uri tshiimo tsha cholera nga tshino tshifhinga tshi hani. Zwine ra nga tou sumbedzisa ndi zwa uri a ri athu u vha na muvhigo. Vha ḓo humbula uri nga dzi 18 dza April musi ri tshi khou ṋetshedza mugaganyatewa ro sumbedzisa uri sa izwo ho no vha na case mbili fhano Afrika Tshipembe, iṅwe ya hone i fhaḽa Gauteng, ri tshi khou vhona kha mashango a maledzani na riṋe kha shango ḽa Zimbabwe na Mozambique, hune ri tshi khou amba zwa namusi kha shango ḽa Zimbabwe kha zwiṱiriki zwa 54 zwiṱiriki zwa 23 zwo no vha affected. Kha hezwo zwiṱiriki tshithihi tsha hone ndi Beitbridge. Ndo sumbedzisa hafhaḽa uri zwi amba uri na riṋe sa vunḓu ḽa Limpopo ri fanela u thoma u ita u dzule wo vhambya ngauri misi wambi a u ḓivhi, hezwiḽa zwine nga Tshivenḓa pfhi ngoma i dzula yo vhambiwa ngauri a u ḓivhi uri ndi lini hune wa nga dzheneliwa hone. Zwino zwa zwino ri tshi khou tou vhona hafha Hammanskaal, vha tou sedza Hammanskaal ndi kilomitha dza 10 fhedzi u bva Pinasrefir kana u bva kha tshiṱiriki tshashu tsha Waterberg, masipala wa Bilavini. Ndi ngazwo namusi thimu yashu ya muhasho wa mutakalo na ya vha masipala ndo amba na vho executive mayor vho Matavho Madekwe khathihi na thimu ya masipala wa local vho meyara vho Glorious Lika. Dzi thimu dzashu ri tshi khou amba zwa zwino dzo no thoma mushumo wa u ita u tsivhudza vhadzulapo nga ha khombo ya vhulwadze na uri ri nga ḓi thusani u ḓi tsireledza khaho. Ri na iṅwe thimu na yone ro isa nga ngei Musina ngauri zwezwo ndo sumbedzisa uri arali tshiṱiriki tsha Beitbridge tsho no dzheneliwa zwi amba uri na tshiṱiriki tsha fhano Musina zwi nga masipala wa Musina tshiṱiriki tsha Vhembe vha nga wana na tshone tshi tshi dzheneliwa. Zwino ro ita uri kha ri activate dzi teams dzashu, ri vhe na dzi meeting dzashu zwezwiḽa zwine ra vha ri khou itisa zwone nga tshifhinga tsha disaster, ri vhe na dzi war room dzashu ngori riṋe ri a zwi ḓivha sa vunḓu ḽa Limpopo uri a ri tou vha mavunḓu ane o pfuma ri tshi ḓa kha zwa u vha na madokotela na zwibadela zwa maṱakeni zwi no nga zwa vho England. Zwine ra tou zwi kona riṋe ndi uri kha ri tsireledze malwadze aya a songo dzhenela vhadzulapo vhashu, ri kona preventative thivhela uri i fhira dzilafho. Zwino ndi ngazwo ri khou ri vhadzulapo vha fhano vunḓuni ḽa Limpopo itani uri ni ḓi ṱhogomele nga maanḓa. Tsha u thoma kha ri ite uri ri nwe maḓi o kunaho. Maḓi o kunaho ndi afhio? Vhaṅwe vha amba ndi aḽa ane vha kona u renga, ane vha renga dzi bottled water, mara riṋe ri a ḓivha zwa uri a si vhathu vhashu vhane zwikwama zwi eḓana. Ndi ngazwo ri tshi ri maḓi maṅwe na maṅwe ane ra tea u vha ro aṅwa kha ri ite uri ri a vhilise, kha ri ite uri a itiwe uri arali ri na dzhiki hayani ri twedze yene ḽa dzhiki sa zwe ra ni funzisa zwone. Kha ri ite uri musi muthu a tshi bva bungani u a ṱamba zwanḓa, muthu a sathu prepara zwiḽiwa hafhu u dovha ṱamba hafhu zwanḓa, musi muthu a sathu ḽa u ṱamba zwanḓa, musi muthu a sathu ḽisa ṅwana u ṱamba zwanḓa, musi muthu a tshi tshentsha ṅwana ḽeiri u ṱamba zwanḓa. Maḽeiri ashu hune ra laṱa hone kha i vhe ḓangaḓeleni hune ru na dzi distance ine i nga fhirisa 30 meters. Ri na zwene zwiḽa vhana vha si na mabunga a nga ngomu nḓuni vhane mabunga a hone a si aḽa o flasha
kha ri ite uri milindi ine ra i shumisa ive uri i vhukule vhu no swika 30 meters kha soso ino bva maḓi. Kha ri arali hu na tshisima henefho hena zwo pfhi muthu u ḓo swika a ḓi thusela tsini na tshisima, ndi zwone zwino ri itela malwadze ayi. Kha ri ḓi thusele kule ri dovhe ri fukedze ḓi thusa. Ṱhamusi ndi to vha dzhena haṋuani henefho uri vha khou amba nga uri vhathu kha vha ṱambe zwanḓa. Vha to sedza tshiṱiriki tsha Vhembe, vunḓu ḽa Limpopo, fhethu hunzhi hu na thaidzo dza maḓi vha wana gai sa muhasho wa mutakalo? Hu na zwine vha khou ita zwone na ṱhamusi na muhasho une wa vha na vhuḓifhinduleli ha maḓi uri vhadzulapo vha kone u wana maḓi, ngauri vha ḓo wana vhathu vha khou mabungani vha tshi vhuya a huna maḓi. Sa zwe nda sumbedzisa hafhaḽani uri a ri khou tou shuma ri muhasho wa mutakalo fhedzi, nga mugaganyato ndo vha ndo no ḓisumbedzisa kha dzi meyara dzoṱhe na vho MEC vho Makamo uri hezwi ho no vha na cholera ri tshi khou i vhala ri ḓivha uri na fhano vunḓuni ḽashu ḽa Limpopo i nga ḓi ri dzhenelela ngori cholera i transmitiwa maḓini kana zwiḽiwani zwo kwavhiwaho nga hetsho ḽa tshitzhili tshine ra tshi vhidza upfhi ndi vibrio cholerae. Zwino zwine ra vha ri tshi khou ita ndi zwa uri mimasipala nga maanḓa hafha fhethu hune ra khou ri ndi risk, zwino ro identify mimasipala mivhili, masipala wa Bilavila na masipala wa Musini. Ndi yone mimasipala ine ri khou shumisana na nga ngei ndi Vhembe district municipality uri kha ri vhone uri maḓi ane a vha a khou ṋetshedzwa vhadzulapo o testiwa oṱhe. Vhadzulapo kha vha ḓiseliwe maḓi nga mathanga hafha hune ha si vhe na maḓi. Havhaḽa vhadzulapo vhane vha ka maḓi milamboni, kha ri ite uri ndo sumbedzisa ri vhilisa maḓi ri dovha ra shela na dzi dzhiki kha maḓi ashu, na uri na rine ri tshi khou shumisana na vha dzi NGO na vha masipala ri khou zama uri ri nga kona hani thoma u wana dzi dzhiki na vhane vha kona u donata. Ri khou ri vheiwe vho ramabindu vhane na kona ri thuseni nga u donata, no vhuya na zwi ita miṅwaha yo fhiraho dzi dzhiki dzine vhathu vha nga dzi shumisa u kunakisa maḓi ane vha 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 tshi khou a ka milamboni yavho. Tsha vhuvhili hu na vho ramabindu vhe vha vha tshi ri thusa nga u donata dzi sanitizer nga hetshiḽa tshifhinga ri tshi khou lwa na COVID-19. Sanitizer na yone i a kona u thusa uri musi muthu a tshi bva bungani a kone u shumisa yone. Zwino ra ri khou ri na vhana zwikoloni na vha muhasho wa pfunzo ro no ḓi ambedzana navho, kha ri thusane uri vhana zwikoloni na vhone kha ri dovhe ri vha ṋetshedze dzi sanitizer ngauri ri a zwi ḓivha uri mabunga ashu a zwikoloni zwashu a ri a thu swikelela hafhaḽa hune ra tama tshi vha hone. MEC ndi khou tama u ḓivha uri ovhu vhulwadze ha cholera vhu ya fholana, vhu dzhia tshifhinga tshingafhani uri vhu vhonale kha muthu? Ndi ita mini arali ndi tshi khou pfha unga ndi naho nga ṱhamusi nga u pfufhifhadza ri tshi khou sedza na tshifhinga? Kha ri sumbedze uri musi wo kavhiwa nga tshitzhili hetshi tsha cholera tshi dzhia maḓuvha u thoma 5 to 7 days uri tshi kone u vhonela muvhilini wao. U nga vha zwone zwino u tshi khou dala u ha maskrali wa vhuya matshelo, u tshi vhuya after 5 days u nga thoma u pfha u tshi khou shuluwa. U tshi shuluwa malaṱa haḽa au a pfhi dzo pfhi ndi anga a dzi rice dzi re na maḓi. U nga ṱanza ḓora ḽi ḓo u faresa ngauri u vha u khou fhelelwa nga maḓi. Vhaṅwe vha pfha na milenzhe i tshi vha na dzi cramp, vhaṅwe vha irritable, vha vha restless. Ndi musi u tshi khou ya kha hezwiḽa zwa hypovolemic shock, wa ya kha shoko na dzi tswio dzi mbo ḓi fa wa mbo ḓi swika hune wa lovha. Fhedzi ri ri wa pfha zwenezwo gidimela kiḽiniki ya tsini, rine ri a kona u fha dziphilisi. Ri kha ḓi shumisa yeneiḽa philisi ya ciprofloxacin ye ra i shumisa yeneiḽa miṅwaha ya vho 2004 yo testiwa yo wanela uri na tshitzhili tshenetshi tshine tsha vha na outbreak tshi khou kona uri thusa. Tsha u thoma before u tshi gidimela kiḽiniki u tshi kha ḓi toma u pfha danga ḽi tshi khou gidima kana ndi ṅwana a tshi khou shuluwa, vhilisa lithara ya maḓi. Wo vhilisa heyo lithara ya maḓi u shele dzi teaspoon level spoon dza swigiri dza 8 ṱhanu na tharu, u dovhe u shele half teaspoon ya muṋo u nwe. Hezwi u tshi khou ya kiḽiniki kana u khou ya tshibadela u vhe u khou nwa heyo mixture, kana ndi ṅwana kana ndi muthu muhulwane kha nwe hoyo mixture. Ndi wone une wanga mutshidza u vhuya u swikela a tshi ḓo swika kiḽiniki. Mara tshihuluhulu ndi zwezwiḽa zwe nda sumbedzisa uri kha ri ṱambe zwanḓa ri tshi bika zwiḽiwa, kha ri ṱanzwe miroho heyi ri sathu i bika, kha ri bike i vhibve ri songo itelwa zwo tou kukudza ra fula. Musi ri tshi ḽa zwiḽiwa zwashu kha ri ḽe zwiḽiwa zwi tshi kha ḓi fhisa zwi kha ḓi dudela, ngori musi zwiḽiwa zwa vhuya zwa bva mufhiso houḽa tshitzhili ndi hone tshi tshi kona u tshila tsha buruwa tsha kona u ri shela. Cholera ri a kona u i thivhela, cholera ri a kona u i lafha arali muthu o swika hu tshe na tshifhinga. Fhedzi cholera ndi vhuṅwe vhulwadze vhune vhu vhulaya nga tshipidi
zwi dzhia ḓuvha ḽithihi uri arali muthu a songo wana thuso a tshi khou shuluwa a tshi khou ṱanza a swike hune a lovha fhano shangoni. MEC, ṱhamusi tsha u fhedzisela nga u pfufhadza vunḓuni ḽa Limpopo vhona thaidzo ya vhulwadze ha dali, tshiimo tshiyani nga tshino tshifhinga nga sekende dza furaru MEC? Awa vhulwadze ha dali ri tshi khou sumbedzisa zwa zwino tshiimo ro tshi kona u tshi controla se ra sumbedzisa vhadzulapo vhegeni yo fhiraho uri kharali vha shumisana na riṋe vha tenda vha tevhedza maitele vha ḓo humbula uri ndo vha ndi kha dzi radio na dzi television ndi tshi khou vha sumbedza uri ri ḓo vha ri khou fafadzela miḓana na miḓi yeneiḽa muthu ane a tou pfha a tshi khou dzhuluka a tshi khou reṅwa nga ṱhoho na ene vhaṅwe no ṱanza vha tshi khou ṱanza kha gidimele clinic nda tou sumbedza kha weekend heyi ye ra fhira kayo a rongo adimita na mulwadze na muthihi Donald Fraser na Kensani na ngei Maphuta Malachi fhedzi vhege hedziḽa dzo fhiraho ra ri tshi khou adimita nga ḓuvha ḽithihi vhalwadze vho no swika 12 kha tshibadela tshithihi fhedzi ndi nga tou sumbedzisa zwa zwino uri tshiimo zwino ro no tshi fara tshingonani zwa zwino vhulwadze vhu no khou ri tshuwisa ndi hovhu vhune nangwe ri sathu vha na case vhadzulapo vhashu ndi khou ri nṋe ndi ri ya vhuḓivha cholera ndo vhuya nda i treata ndi tshi kha ḓi tou vha dokotela muswa muṱuku i vhavha nga maanḓa i konḓa nga maanḓa u fhira vhulwadze ha dali na haya maṅwe malwadze e ra vhuya ra treata fhedzi yone i a thivhelea fhedzi yone i a vhulaya. MEC ro livhuwa ḓuvha masere a vhuḓi mathinavho ndi MEC wa muhasho wa mutakalo ngei vunḓuni ḽa Limpopo dokotela Vho Phophira Mathuba ri tshi khou sedza nga tshiimo tsha vhulwadze ha cholera.